क'क्राझाराव पुलिसनि आखायाव उदखार डाकाइति सुबुंनि एनकाउन्टार थांनाय 28 नबेम्बर खालाराव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बिधानपल्ली वार्ड नम्बर 3 आव गिख्रंथावै सासे सुबुंखौ गाज्रियैनो गोबौ बेसादजों गाग्लोबनानै सासे सुबुंखौ जिउ फोजोबनाय जाथाय जादोंमोन आरो बे गिलु बालु जाथायखौ मावदों मस डाकाइति सुम्बु काहार एबा बान्ति सिलमुंनि दुथां सुबुङा मावदोंमोन थांनाय 28 नबेम्बर सानखालि मोनाबिलिनि समाव बान्ति सिलमुंनि सुबुङा क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बिधानपल्लीनि आबाद बिफाननि बारग' मावथि तपन चक्रवर्तीनि न'आव फैनानै डाकाइतिनि उदखार खालामो आरो बे उदखाराव तपन चक्रवर्तीखौ गाज्रियैनो गोबौ बेसादजों दानला सुला खालामनानै जिउ फोजोबो आरो मधुमिता बेनार्जीखौ गाज्रियैनो जोखोम खालामो आरो पुलिस बिफाना संदाननानै साननै सानथामनि गेजेरावनो पुलिस बिफाना दायनिगिरि बान्ति सिलमुंनि सुबुंखौ खानो हायो मख'जाथावदि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला फिन आरोबाव दुथां सुम्बु काहारा खारखोमानो नाजादोंमोन बेयावनो पुलिसजों आथिं फारसेयाव गावजायो होननानै मिथिनो मोनो पेसेन्टर नाम शम्भु काहार तेखेते 12টা 58 रातिपुवा आहिছিলে ভৰিত গুলি লাগি আহিছে তেখেতে মানে লেফট সাইডৰ ভৰিত গুলি লাগিছে গুলিটো সোমাই এটাই গুলি লাগিছে গুলিটো সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো আছে ওলাই যোৱা ৰাস্তাটো আছে ব্লিডিং আছিলে ব্লিডিংটো আমি ধৰ চিলাই মাৰি বা ইনজেকচন দি ট্ৰিটমেন্ট কৰি আমি ব্লিডিংটো বন্ধ ৰাখিছো এতিয়া আৰু তেখেত বৰ্তমান ষ্টেবল কোনো সিৰিয়াসনেস নাই তেখেতো আৰু আমাৰ মইতো ইমাৰ্জেন্সি ডক্টৰে মই চাইছো এতিয়া আমাৰ সাৰ্জাৰী ডক্টৰক মই কল কৰিছো তেখেত আহিব আহি চাব আৰু বাকি যিখিনি তেখেতৰ প্ৰবলেম আছে এইখিনি মেনেজ কৰিব তেখেত বৰ্তমান ষ্টেবল মানে কোনো ৰেফাৰ বা এনেকৈ দিব লাগিব বুলি মই ভাবা নাই আমি এক্সৰেখন কৰিলে গম পাম ভিতৰত আকৌ কিবা ফৰেন বডি আছে নেকি এইখিনি আৰু তেখেত বৰ্তমান এটাই গুলি লাগিছে লেফট সাইডৰ ভৰিত লাগিছে